nk'umwe mu badefenseri beza babayeho ku isi, ibitego 23 mu ikipe y'igihugu, imikino 180 yatwaranye na Espagne, igikombe cy'isi cya 2010 ndetse na Euro ya 2008 ndetse na 2012. Tariki 23 Gashyantare 2023 nibwo Sergio Ramos yatangaje ko bahagaritse gukina ikipe y'igihugu ya Espagne. Rafael Laloja niwe mukinnyi wahamagawe kenshi muri bagenzi be, yabaye umuyobozi muri byose, ariko yahisemo kuvuga ko hagaritse gukina ikipe y'igihugu ya Espagne, ahitamo gukomeza gushyira imbaraga mu ikipe ya Paris Saint-Germain kugeza kuri afite imyaka 36. Bueno, pues para mí va a ser un momento también inolvidable, porque al final que tu país, tu gente te reconozca, pues byari byiza kuri nge, nibihe bitazibagirana kubera ko bwa nyuma cyari igihugu cyanjye, ku bantu banjye bahoraga banzirikana ingufu zanjye natanze ndetse n'ibyo twagezeho. Nyuma y'imikino 138 buri gihe biba ari umujyi wawe ndetse na bamwe bakwereka ko bagukunda, bizahora byibukwa kuko batabimbwiye, ahubwo ko ari umunsi w'amateka kuri nge. Nahoraga mbirota umupira w'amaguru guhagarara igihugu cyanjye, kuba ndi inyenyeri imurikira rubanda, yanyuze muri byinshi byiza, ndi kumwe na Raul ndetse na Enrique, noneho ntibajye no kure y'umupira w'amaguru. Mu by'ukuri ntabwo nigeze ntekereza ko bizabaho, kubera ko abakinnyi bambara umwenda w'ikipe y'igihugu baba bahawe agaciro. Nunca pensé sinceramente que podría ser en un futuro pues. Ibi byari muri 2020 ubwo yuzuzaga imikino 38 mu ikipe y'igihugu ya Espagne, ariko mu myaka yakurikiyeho kubera ibibazo by'imvune yagendaga ahura nabyo, byatumye umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne Luis Enrique atamuhamagara. Byaje no gumira mu mirari, aho uyu mukinnyi yari ameze neza bari kwitegura imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar. Sergio Ramos ntabwo yigeze aza mu bakinnyi 25 bagiye mu gihugu cya Qatar. Uyu mugabo mu gusezera yavuze yuko hari impamvu nyinshi afite zo gusezera, ariko ngo impamvu ya mbere yasezeye nuko atigeze ahabwa agaciro n'uhoze ari umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne. Sergio Ramos aratubwira ukuntu yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Primera convocatoria recuerdo que estaba con hamagarwa bwa mbere ndabyibuka, nari ndi kumwe na mama n'umuvandimwe wanjye Rene, nari ndi mu nzu yanjye tugiye mu myitozo ya FC Sevilla. Ushinzwe itangazamakuru muri FC Sevilla ambwira ko natoranyijwe mu bakinnyi ba Luis Aragonés. Narabyishimiye, buri umwe yari arimo asimbuka mu bicu kubera ibyo byishimo. Mama wanjye yararize na Cesar, ntabwo njya nibagirwa iyo foto mu mutwe wanjye. Byari muri 2005 ndabyibuka neza, twakinnye umukino wa gicuti n'Ubushinwa. Ntabwo navuze ngo birarangiye, ahubwo nakomeje kwambara umwenda wa Espagne. Mwambara bwa mbere zari inzozi zanjye zibaye impamo. Un sueño cumplido. Sergio Ramos kandi hari ibihe ahora yibuka bitazamuva mu mutwe mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Bueno, pues para mí va a ser hari ibintu bitatu mpora nibuka mu ikipe y'igihugu. Icya mbere dutwara Euro kuri finali, uwo munsi nari ndi kumwe na Luis Aragonés. Ntabwo nari ndi muto, ariko nagaragaraga nkaho nkiri muto. Gusa Aragonés yari afite impamvu nyinshi zo kunyicaza ndetse no kunyitaho ugereranyije na Torres. Bamwe twari tukiri bato nka ba Iniesta, ariko umutoza ntabwo yabyitayeho, araduhamagara akazajya asiga abandi bari bakomeye. Twaje kugumana nawe, ankuramo umugabo ndetse anangira n'inama. Mvuze ku ikipe y'igihugu navuga ko ntewe ishema nayo, umuhate n'ingufu nakoreshaga. Abo natora ibyambayeho ni benshi, abadushyize hamwe bakatugarira agaciro kacu. Ntabwo ari buri umwe uhabwa amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Kuri njye cyari igihe cyo kumpa imbaraga, ngakomeza gukora cyane, ndetse niyo bwaba ari bwo bwa nyuma ngiye gukina ikipe y'igihugu. Nzakomeza kubahisha igihugu cyanjye kugira ngo buri umwe abeho. Sergio Ramos Garcia uvutse tariki 30 Werurwe mu 1986 avuka kuri Piqué Ramos ndetse na José María Ramos, avukira mu mujyi wa Sevilla mu gihugu cya Espagne. Piqué Ramos ni nyina wa Sergio Ramos. Nació en Semana Santa, el domingo de Resurrección. Yavutse mu cyumweru cy'umugisha, ku cyumweru cya Pasika. Akiri akana yari agasazi agira amahane. Yarushwaga imyaka 8 na mukuru we René, akarusha amezi 16 mushiki we Mariam. Kuva akiri umwana, umupira w'amaguru wari umuhamagaro we, yahoraga ashaka gukina gusa. Desde chiquitito y en lo que quería era pelota. Uyu mukuru wa Sergio Ramos witwaga René niwe watumye umwana Sergio Ramos abo wari we kugeza kuri ubu, kuko niwe yafatiragaho icyitegererezo, kuko nawe yakinaga umupira w'amaguru. René navuga ko yari indorerwamo yanjye, niwe wampaga urugero ndetse akaba n'inyenyeri yanjye. Yakinaga umupira w'amaguru, nanjye byatumye nifuza kumera nk'umuvandimwe wanjye. Nifuzaga kuzajya nambara nkawe, nanjye nkajya ahari. Yaturushaga imyaka 7 cyangwa 8. Mushiki wacu Mariam yari umunyamahirwe nk'umukobwa umwe mu muryango. Yahoraga acungwa n'ababyeyi bacu, ndetse natwe nk'abavandimwe be twahoraga tumucunga. Nanjye ku giti cyanjye narabikoraga. José María
ni se wa Sergio Ramos. Llegué a jugar en los filiales del Sevilla hasta que tuve una lesión de rodilla. Nakiniye mu ikipe ya kabiri ya Sevilla ariko nza kugira ikibazo cy'imvune mu ivi byaje gutuma nsoza umupira w'amaguru. Gusa nyuma umuhungu wanjye Sergio Ramos naje kubona ko afite umuhamagaro w'umupira w'amaguru akiri muto. Umupira ni ikintu umuntu avukana ntabwo wigishwa. Nahoraga mutoza kuguma ku rwego rwe kuko hari impamvu nyinshi zituma uba mwiza, ariko kuba mwiza ntabwo biba bihagije kuko ugomba guhora ukora cyane. Ibyo rero nibyo twahoraga tumubwira ko bigomba kumuranga hazajya hose. Tiene que acompañar por muchos factores y eso lo hemos tenido siempre. Sergio Ramos watangiye ari umukinnyi wo mu kibuga hagati ariko bikaza kurangira abaye imyugariro mu ikipe ya Real Madrid 2005. Sergio Ramos wari umwana n'ubundi wakuriye mu mujyi wa Sevilla muri quartier bari batuyemo. Ntabwo bari batuyemo ari benshi, ariko Sergio Ramos kubera ko yari afite mukuru we ndetse na se wakiniye umupira w'amaguru byaje gutuma uyu mwana akunda umupira w'amaguru ajya mu ikipe y'abatuye FC Sevilla, ari naho yavuyemo ajya mu ikipe nkuru ya FC Sevilla 2005. Nibwo ikipe ya Real Madrid yaguze Sergio Ramos ari we mu defenseur wa mbere uhenze muri La Liga. Icyo gihe Sergio Ramos yaguzwe miliyoni 27 z'amayero. Uyu niwe mukinnyi wa mbere w'umudefenseur w'umwespanyol wari uhenze. Niwe mukinnyi wa mbere Florentino Perez yari aguze ubwo yari akimara guhabwa kuyobora ikipe ya Real Madrid. Sergio Ramos yagiye mu ikipe ya Real Madrid asangamo abandi bakinnyi bari bakomeye, ariko nawe yaje kubakirwaho abo mukinnyi ngenderwa mu ikipe ya Real Madrid. Yayibereye kapiteni guhera 2009 kugeza 2021 avuye mu ikipe ya Real Madrid akajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Sergio Ramos mu ikipe ya Real Madrid yatwayemo La Liga 5, Copa del Rey 2, Super Copa de España 5, UEFA Champions League nazo ni 5, mu gihe kandi UEFA Super Cup yazitwayemo ari 3. Igikombe cy'amaklebe yagitwayemo inshuro enye mu ikipe ya Real Madrid. Ntabwo ari ibyo kuko ni mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Sergio Ramos yatwaye Ligue A y'Abafaransa mu mwaka ushize, atwara Trophée des Champions ya 2022. Sergio Ramos afata nk'umwe wa defenseur beza babayeho, dore impamvu uyu munya Espagne ari umwe mu ba defenseur beza babayeho. Mu ikipe ya FC Sevilla yabatsindiye ibitego 2, mu ikipe ya Real Madrid hagati ya 2005 na 2021 yabakiniye imikino 469 atsindira ikipe ya Real Madrid ibitego 72. Mu ikipe ya Paris Saint-Germain amaze kwakina imikino 33 abatsindira ibitego 2. Ikipe y'Uga Espagne Sergio Ramos yatsindiye ibitego 23 mu mikino 180 yabakiniye. Uretse kuba umukinnyi ngenderwaho akaba umuyobozi muri bagenzi be, ariko n'umwe mu bakinnyi bagira igitsori. Uno umurinzi w'ibwami bwa Casablanca kuko ni umwe mu bakinnyi babaye mu ikipe ya Real Madrid bakozemo amateka, ariko igitsori cyo aragihorana. Ni umuyobozi, ni intangarugero muri bagenzi be, ashimisha bagenzi be, yunga benshi ariko akanafasha na benshi. Kwa 30 Mata 2022 nibwo inkuru yabaye Kimomo mu rw'imisozi igihumbi ko Sergio Ramos yasuye u Rwanda. Sergio Ramos yazanye na Kenny Navas, Julian Draxler, Thilo Kehrer ubufatanye bwa Paris Saint-Germain ndetse na RDB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, baje muri gahunda ya Visit Rwanda. Sergio Ramos muri 2012 nibwo yatangaje yuko ari mu rukundo na Pilar Robio, ni umunyamakuru uzwi cyane mu gihugu cya Espagne umurushaga imyaka 8, kuko uyu mugore wa Sergio Ramos afite imyaka 44 kugeza kuri ubu. Sergio Ramos akaba afite imyaka 36. Robio na Sergio Ramos bafitanye abana b'abahungu 4. Muri 2019 bakoze ubukwe bakorera mu mujyi wa Sevilla hari tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2019. Sergio Ramos wasezeye mu ikipe y'igihugu yasezeyemo afite imyaka 36. Abenshi baramutinya bamufata nk'intare muri defense, umwataka atavunye, abandi bagenda bamwirahira. Bamwibuka ubu ngubu ni Mohamed Salah muri 2018. Uyu munyamisiri azahora yibuka Sergio Ramos yamuvunnye urutugu mu cyayenge. Nitwa Eric Ndagijimana, komeza kugira byiza.